afikele phakathi kwabantu abaphilile. Uma uyazweni ebona into yoba konke sixobalazile, it is hard into yoba yena idibanisile. Ngoba uyazweni uyangena enazinto nguYesu. Ufike andle uYesu apha kuthi. Angabe ndifana abathandekayo. Uyazweni ufike andle uYesu kuwo. So uba ngabe andibanga kakuhle noYesu, naye uzawudlabuka kakuhle noYesu. But ukuba ungajibi kakuhle noYesu, yena uPawulos uthi fundani kuwo. Ngoba uYesu uzawudliwa kuni. Uzawudliwa kuni. Just interesting, ukuba nikho available, sizoba nabantu abatsha abangekho available. Ukuba nikho committed, sizoba nabantu abatsha abangekho committed. Ukuba nikho discipline, sizoba nabantu abatsha abangekho discipline. Ukuba nikho honest, sizoba nabantu abatsha abangekho honest. Ukuba into okholwa yenza isiketch, sizoba nabantu abatsha abazenza isiketch. Because no child imbonayo osuka ezweni kozama ufuneka afike uThixo ekhona egcwele. Ukuba uThixo wethu semlonyeni but akekho senzweni, sizoba nabantu abatsha abazoba noThixo semlonyeni but akekho senzweni. Ukuba uThixo wethu usengqongeni, sizoba nabantu abatsha. Yes, Lord. uThixo wethu usengqongeni because nina niyiphe. So ukugcwele elikuphilayo alikuphilani nina nodwa, kodwa likuphilana nabazali. Uma abantu abatsha nyama abadlali ngahlambulukanga, sawandela ngabantu abazonga bengahlambulukanga. Because thina sikubadla lokuqala uYesu wamhlapha. Uba uThixo simkhonza ngokwethembeka, sawuzala abantu abakhona uThixo ngokwethembeka. So kule conference izothi jonga into abakutyiwa ntoni kuwe, badla ntoni abantu kuwe. Yabona njengoba ngidinga ndadaduluka simisa uvuselelo ngabe ngayini suka uvuselelo ngela kuwena bayalala bathandekayo. Alande kuqayibeni, alande kukumeni, alanda bengahlelwe lithemba. Ngabona nje belelanda abalanda kamanje. Uyaliwa nabantu babalandayo. Bendizothi nasenzele liceba. Ninene ngaphakathi. Philelani Yesu ukuze sibalanda kwandimbe wethu. Ukuze sibalanda kwandimbe wesathiko. Lento ayikho mi-18. Abathandekayo asisikeleleki kukuba nje siyafunda, kodwa sisimama sive iingcango zethu enkosini Yesu alemthetha. Ngoba sifuna abantu esizodlulana ngabo obhuti bam kube ngabantu abarooted. Noma bedibona nesitoko abanikezeli into lenzekile is because iimpande zabo zitholile. So ukutholisa iimpande zakho enkosini wenzela ukuthi ufika afunde kuwe uzofika afunde into abantwana ziyathola. Amen. Ujabele ungena ixesha bake bakhathala uqasha abantu bathi mawena baqasha impela. Bathe ayisikhathelile ngamali yabisi bakhulu impela zokubhatala ibhanani which is end of the story. Wafika umuntu wakha uqala wathi uwesibili wathi impela yafika yathatha ethi okokuqala ya okwesibili yathi yabuyisela kulungile. Mamelani nabathandekayo, uThixo makasincede ngoba kukhona abantu abezayo abalambela uThixo, kukhona abantu
abezayo awutshela abomela inkosi. Thixo makasincede thina singaphakathi ukombela kwethu inkosi ingeni. Ngoba uma kwehla ukombela kwakho inkosi uzongena kuyezweni ofika omela inkosi. Bathandekayo nikhona bangcwele. So I repeat again, nimbe bathandekayo, nimbe. And khona into endiyaziyo Thixo njengoba nibekile ngabantu abatsha ngomso uThixo uzondibeka kwenye level. Angiqalanga ukuseva kule ndawo endikuyo njengangoku. Nandiseve kungekho nto endiyijikileyo. But ndafunda into yodwa ukuba ukuseva le nto kuthiwa kukhonza ngaphansi kwayo kukhona ingozi eseyifihlile. Khona ingozi eseyifihlile. Ngoba uThixo xa ezakwenza ngomso belijayele kuzoba ngathi uqalisa ezantsi ehlane kanti yokwakha ngomso ukuzibeyile nefinayo. Ebantwini umhlaba awudliwa ngomlomo. Ndiyaliva abantu bethu bethi sawudla umhlaba. Yidlule emazwini abadala ngiridi commitment yabo. Ngiridi ukuzimisela kwabo, ngiridi ukuzinikela kwabo, ngiridi ukulambela kwabo inkosi, ngiridi isibindi sabo, ngiridi ukuthandaza kwabo, ngiridi indlela abayilazi abayifuna ngayo inkosi, ngiridi indlela abebe ngayo enyanisweni bese ndithi bangawudla umhlaba. Ndimbalisela into endingayibuzanga. Sabana babasaba amagama abantu. Akasaba amagama ezabatsha noma ngakanani. Kodwa abantu abaziyo ngabantu abenzayo. Because uyazi uba izulu lirespektha abantu abenzayo. Cela ke nimkhangelele le verse. Bantu abatsha nimbe. Bantu abatsha nimbe. Uma si ubungcwele bugcwele emizimbeni yethu. Uma sikhonza inkosi. Ngoba ebantwini ukhona umuntu ongaqala. Thixo uyaqhatha ubungcwele. Mhlawumbe ibambeni le nto bathandekayo. Uyazi kukhona ezinye izinto tata esidefine ngazo ukuthi siyafona. Omnye udefine ngokuthi useshumela bhetele. Adaxa beshumela ngoba babe ngenyawo madoda amakhaya. Athi xa uphaphatha umama bathi nomfundisi wakho akekho kwenzeka kulo sokutya kakhulu. Kanti bamfunza ichefu. Sala la kabesaba abantu abashumelayo. Akabesaba. Nabatsho usakala bahayida kila bosutha aboyiba umsathana. Bathi kukhona abantu ama-untouchables. Abantu abaphila impilo engcwele. Ngamabala usathana akayifake intshumayelo. Usathana akasifake iziningi. Usathana akayifake ifasting. Usathana akayifake everything. But you call it over because we fake it. Ngeke kwazi ukufake ubungcwele. So ingade noma tata linganazo zonke ezi zinto. But uma lilahlekelwe ubungcwele. Ngoba
ngiqale ithatha inhliziyo yakho. Njengoba ngetsho khona inhliziyo ezingaziwa kwi-altar. But siyazazi thina abangcwele but kwi-altar zaziwa. Kuyokwenziwa ntoni kwi-altar? You take your heart. Uthi nokuhlabela ngenimini, I lay my life before you. Ukanobeka impilo yakho ibeke phambi kuThixo. Enzele nokuthombe sithoza kuyithoba. Akhiphe into engafunini. Akhiphe into engazithanda. Akhiphe into ezingadingwa nguye. Akhiphe into ezingafunwa nguye. Yabantwana nifuna ukuhamba ngefuna uThixo. Ngiyacela ukuthi uqale uThixo futhi. Ngiyacela ukuthi akhiphe into engafuniyo nguye. Ngiyacela ukuthi abulalezele indlela. We have got a problem namhlanje ukugqibela abathandekayo. Sinangxaki yokuba uThixo sifuna ukumenza i-Avalon. I-Avalon impatho